Dr. Ricky AJ Singkon MP ke Lok Sabha ubala syap pensenge kali kaba usyong haki pulit ribhoi habernihan kata kapor kaba udang wan pai na Delhi sha Shillong ul ai jingya ro ki pulit ribhoi ta kaba ong baki desi sha ki pulit ki batreshtom na banta ka bha kamiat baka jing shngan ki pajba ki bayat bayeng haka surok NH6 haribhoi berkam tam akapor min mir kadai kajing sya pensenge kali kabala syong Dr. Ricky AJ Singkon kadai hinin kamiat hakapor kharui baji min miat kata kapor baki pulit ribhoi kirang pelong kajing talasi kabana phang hikali kabayat bayeng hak surok ba NH6 habah kali kala syabat bat sya pensenge ki pulit ribhoi Dr. Ricky AJ Singkon ulahir na kali bat ai kublai ki pulit ribhoi pa ulai yeng ru kat tu kat ni por bat semban ki pulit ribhoi ki badang talasi kali ke bakio bat hiar limba ka surok NH6 har bernihat ngaru ngadang suwana Delhi ngaru ya bat lang ya ngaru nong kumbakibat begitu kali orohi batas soban ai kublai ya ka police department kaba bat tak ya badon pakadi benong kumta dan compare lagi VIP dan VIP oh nomor nak kumta ka jing bahahi nomor kumbabi ye ki don bikin ki smi di bateng teng pendon kambakla harus memang ai ya ka police department jogari boy tapi le ikan ikan tak sama don kami kata-kata bat kapan lah kita jeng senang yang ini nonglet nongwan sama tam di akhirnya niat kepada yang ambil don kita kebaya buat bat kum itu punya kan kebuk kajeng sal ya kita bayi buat itu bayi patu bat kermen sekam pakane kan tong tang agane ka district nei kui ke district ro kinya butin nomor ketika kam to ha bat na kalian betul so orang ba bat ki banyak kali ni ini mau abkar banyak kali ban jar banyak kali yen pengen ada pam di marpa kum tingja di sini bahawa kebegitu kita mesim kita kotor kita bakal itu yang besar jom itu se kita hanya kita di bahawa kita pendap yang itu dalam besar nak ada yang terjangkau ada keting sungkia nak ini banyak kali akan kali kemai kali sunat bangin long kita banyak kali di zona man kentu sebu di zona barok di distrik Hariboi di polis kenya jela bakin bud in sanyong di Hariboi aro yang katahi ba kiweng weng distrik apo ka jelahi borok kweng so kiriman bud duksa ya kabaka polis department jong Hariboi ide ikerben ba Bakile kiri kam asyam kemudian don ki kali kiba penting ah itu mulai ban maaf itu mulai buat kali pulit orang ini sampai orang penting itu di ban pat bagian kali pulit tu tidak tam ke bangai itu di kemat itu mulai ban tak lekam itu kan on kan pakai ke baka pulit tu beri bahaya boleh long ba kan mau ini baru nong song ani ke jelaban saya beri ya hi berkuai maka anhi kadai na kata baru kumta ini ya buram ni an ban ngen ai mesti ni kini ki dapat an ba itu kele kan long baik kumta kan yang ban buram ni an kita begitu dokumen bagi polis department ru kalau kon lagi di PDP nak dorbat from lumang semai baniran benda agaban IG kai tam ki driver ki banyak kali menyong nam tak jingkan jom di babon balang bata kubor jongi nak liang yang PDP lumang semai kalau jingkan kali kawan kenapa insem belalek kebun di jingjang accident nak daw ka jingnya sama korban kebun di driver tam bagila don ka jing di buat batala pen pun ke mesim ke baloi ila dua dah ila ke mesim dia kan ka jing kai pada ka jing bentak ski kalau pun awareness kanai jing singanya ki bobon ke balang hamta mi ke dong lek nyawan hamta ke formen mit kanai ka jing lek jong police department kalong ke ba
kanirap su ya pi ki bumbun ki balang ki pajba nong lek nong wan ba pindor ka jing so sngan ba pindor ka kanam pindor ka jing arpatin kam tam kapor menmiet देखा है मैंने अब निकालो भालो गए तो खोलो अभी खोलो खोलो ये खोलो क्यों से लगाया वो सर गुवाहाटी में भी एक बार पकड़ के आया है नहीं सर मेरा जो है ना पुराना वाला जो था ना तोड़ दिया क्या ये सामान